Embera umwanya ogu eyonjire kwerekereza abatura hamwe n'abeka ya Mutembuzi Nicholas bwa nyuma yo kutahirwa abeka ya Kabizi Justus bakatandika kucwekereza emisiri yabo otireho no kosya amaju obwo barukwenda kuhamba itaka. Namushanja station nyamwazo naika ati muze urabiya atinda kusiba najasiba nayije najora nkanga ndo munya Uganda arofa kutira kuno yakuba okundimo obujyahandire ninde bashitamo amujyango n'abana tinyine bigambe mbuzi zitanje bazirire zona tizire abana banje bashitami tibine sizo kubatwara ishomero embuzi ziriritanga zona baziririre mushaka bazimara nikigamba ngo bwahati bariyo no bakoresa ecyandiko cya koti kandi kitahikire omukucwekereza hamwe no mukunyagitaka bona bakabashwaza mesete kuza kuyijogwa reko resa ngutara manya ururimi konkara rumanya kubara mesete amanya ngo nisiyenge zingahe koka yakwikara kugira ngo nyote ndamanya ururimi ruwaga kireba nshayika uburi muntu wena arambinga tinka gamba ga offices zishaka kunahika bataza kugira ngo ushobore statement leta bajurisa enshongezi zigemeserize RDC mukuru w'entebe ya katano polisi hamwe n'abandi kuzitahamo kandi borekero kwatwaho nuko koraganisa kubahwera niteka riragira ngo waba uramenya ngo ibintu nebyawe reporting ga polisi bakwe security ibintu byawe bizitire kurunji umushanagura jo atagira wo kwata mukono kwija ko muzambuci ukakora nkebi n'ikintu cyesho n'icyo kushwazana cyo bukafira kandi abo bayita ngo ni bakanyama hatabo babatine bagadizi bari abo bakwata bakija bari bonka ngo ni bakanyama mu bateka birere mu bamutwarire ebintu bicwekerezibwe harimo emisiri amaju amatungo kandi abantu bari Kamwenda bakwasorwa. So I had Kabizi and I think some 2-3 people. Nko kwata Kabizi n'abandi bantu bashatu. I told him this situation demands you to be at CPS. Nko kwaganira ikintu cyetaba mugendere cyima police ya Kamwenge Central Police Station and he told me he wants to drive his car. I said no, when you're with me you don't drive your car, you're going to sit in government car. Abebembezo bwahati baraganise abiyo kwerinda kuzahabuzora misho obwo bagumize ngo nshonga z'amataka nabaza kuzukoratara okusya obarazo mareho zona gashakwa Anthony Twine.